Lo wanga ngai au whamanua atu ia Iova. O mea mofoi o tonu ia tau ia whamanua atu lona swapa ia. Lo wanga ngai au whamanua atu ia Iova. Au whaini ngalo se me tasi o na mea lofa. O le whaamangalo ina ua mi o leanga umalava. O le whaamalolo ina umai ato uma. O le whaola ina mairo uola aile tunga mau. O le whaapale ina oile alofa ma le alofa muti vali. O le mali ailo umana oi mele lei. O le whaafawina lo tauda le ai whaapei o le aeto. E whaia Iova mea tonu ma whamasinonga mo e ua sawa ina umalava. Wa e soifua manu malo mai ta maa. Wa mato wala whai manu malo le nei Taeao. Ina watu ana iatu le whai unga le vaiaso sa mato whamanatu inai le maliu ma le toi soifua manu malo mai o Yesu Keriso. O le ala leo le alanga o le Taeao le anganga o le fia. O le loto o le whaafitai. Si o mātu mamoli le taulanga o vi inga se taulanga whaafitai lunga lo fata whai taulanga. I le loto ua malie. I le loto ua fia. Ina wai tāpena ina le nei aso fau mo lau whanau. Ai alau whaalatanga. Ai alau whaamaoni o mātu tangata i lea taimi ma le aso. Lea ua mafua ai le nei Taeao lo mātu atua. O mātu oli wa mātu fia, wa mātu pati. Ono le tāpenanga la ua fio ya te mātu e ala ilo walo Yesu Keriso. Na tāpena ina le leinga ma le taulanga mo i mātou. O le taulanga na ofo atoa. Na whai ma le loto malie. Lea ua mātou ai le nei Taeao. Whamalo whaafitai. Wa tō lau pule mo lau whanau. Wa mātou whapea atu. Wa inu malia o mātou tangata iau whamarianga. Whaafitai tele lavalo mātou atua. Mātou wala wa mātou maua le malosi. Wa mātou maua le whamalo o longa. Whafawina lo mātou malosi e whapeo le aeto pe o lau afionga le nei Taeao. O mea na e saunia mo i mātou o lau whanau. Mātou langona ia mo le mātou talitonunga le whaasafua o lo wanga le lei. Ma le alofa o lau afio. Mata maina i o mātou o mātou tuasi i o seo pito i titi. Leo a mātou wala whaiai le nei Taeao lo mātou atua. Whaafitai tele lava. Whaafitai lau whaamalo longa. Whaafitai le mano lau toto Yesu Keriso o mātou tari tonu ai. Wala whai ai lau whanau le nei Taeao. Mātou vi ia oelo mātou atua. Wana le se anoa oi a te i mātou e le mawhai o na whataunu ina o mātou fuafuanga. Ai ale nei Taeao fau le li.
Whaiunga le vaiaso I matangi ma wha. Ai so I fua lava oi o le pule I mea umalava. E o ale mātou wola lo mātou tama. Lei Taeao whaafitai mo le asa fou. Whaapopo I aso lo mātou wola. Tu mau lava lo vi inga o le whamanu ma le whanetanga. Tu mau a le vi inga I atoe. E o ale whaabau. Lei Taeao le alwhai o lo atunu. Tiu te mawhaiwale ne yaso. Tu inatu I atoe tama. Lau whaatautainga e manuia I mea uma mātou te whaia. E leo le malosi e leo le fita fita. Au le anganga o la ua fio e teito weina I mātou. E manuia I so se mea mātou te iai tama. Pa manuia I lo wātunu o le nei Taeao. Ni o mātou mātua si ho o lava I se au pito I titi. Lau au whainga luenga wa e te tofi so se whatawhitaulanga. Tō manuia o la ua fio a walo mātou wātunu. O mania so mātou wātunu o Samoa. Ia I le anga le leo oelo mātou atua. Tafe mai maunga manuia o lo mātou wātunu e tu. Mau ale whaavai atoe. E manuia I meuma. Anga le leine yaso. Whamanuia ia te mātou. O no oelo mātou atua o mātou wole mau mātou wala au atuene. Amen.
In this update, another rainy day ahead for many parts of the country following the latest severe thunderstorm in parts of Auckland and Northland last night. A slip's causing delays on State Highway 1 over the Brynderwyn Hills. Localised power outages continue in parts of Auckland and the far north. Met Service meteorologist Surprise Mahongo says thunderstorms remain a possibility through the course of today. Most of them are likely going to be in the eastern areas of the North Island, so places like Hawke's Bay and Gisborne. Orange heavy rain warnings remain in effect for northwest Tasman and North Canterbury until 10 a.m. The Prime Minister's in the UK this week for a meeting with his British counterpart Sir Keir Starmer. He'll then travel on to Gallipoli for Anzac Day. Trade is set to feature heavily in Chris Luxon's chat with Starmer, with the Prime Minister hitting the phones to world leaders this month following Donald Trump's tariffs announcement. The man who fell into the water near Wairere Falls, northeast of Matamata on Saturday, has been confirmed to have died. His body was recovered late yesterday afternoon. Officials in Ukraine say fighting is continuing despite Russian President Vladimir Putin ordering a one-day ceasefire for Easter. Putin's move came after US President Donald Trump said negotiations between Ukraine and Russia are coming to a head in his push to end the grinding three-year war. And Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says he's instructed the military to intensify pressure on Hamas after the Palestinian group rejected an Israeli proposal for another temporary truce. In a late-night televised address on Saturday, Netanyahu said while war came with a heavy price, Israel had no choice but to continue fighting for their very existence until victory. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, the Newcastle Knights have suffered their fourth consecutive NRL defeat, losing 34-14 to the Cronulla Sharks at home. Meanwhile, the Canberra Raiders have overcome a 16-point deficit to beat the Gold Coast Titans 30-10. In golf, Kazuma Kobori has finished tied for 20th at the DP World Tour's China Open after a 1-under final round left him 5-under overall. Fellow Kiwi Daniel Hillier finished tied for 36th at 1-under. Ryan Fox carded a 2-over-74 final round to finish even overall at the latest PGA Tour event being held in the Dominican Republic. The Kiwi's currently tied for 60th. He's 17 shots off leader Joel Damon. That's sport. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau iaso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Tatu tali watu tatu tala le tau nei Taeao tala amata mo nei vai aso pe ona iai tatu lo na songa fu le nei ina o se bali te mo le wanti le o 5 minuto te nei le tu lai ono wa vai atu tatu nei au kilani winga fa mo wino le tau mo le so lo na songa fu a woa ia le nei fo iaso inisi vai ngol tatu watu o le ifo ina iwanga o le anto uluwai nisi o taimi pasolo atu lea i lea fiafi ia o lea fiafi la vana nei porpona nei o le amato atu uluwai timunga lea lo whaari mai o le fisawai tau o tulanga na o la iai le tatu tau le Taeao nei o lo li patia mai le fisawai tau o li poti lava i o le lo tina mai mo tatu le Taeao nei to eiva i le tulai fitu Taeao nei o le aoso ai le la ai o le angoto atu le fiafi to sumaltasi minute le tulai ono le fiafi ana nei o le aso Taeao lona solua pi ona tatu ia le molnei vai aso o le aso Taeao o le awoni si vaenga o le iai ia o le ifo nei wanga o le atu mai i le Taeao pasolo atu lea i le fiafi ia winga na tau pe ona famawina mai mo le so mo le aso Taeao ele ofisa o vai tau ai pe ona tatu vai il fa ingol vai aso lanto o lena matua i tatu tilo tele ia nai vaenga na mai fo i mo tātou ina ia lapta ia mai o tātou tangata mo tātou ainga tūlanga sa ilfa ingol vaiaso i le aso walaile sa mo le stonai fa pe fo i le aso nafi o nafi lan tau mana i mai wingal tau ai peila wala stonai man le aso walaile tātou tilo le tūlanga sa iai le lolo wao le tau le malosi o timunga o savili ia ai mai se fo tātou vava ai mo ngata i fale si o le tai ai fa aftai le lofo mo le anga leo le tua mo tātou le fa ingol vaiaso e le se fa blave ne tula mai se vanga na lunga awala ona na yeni sola awe tula tala tane ya ta fala tele o na na vaenga le sa ha mai tawina fo fa ngol vaya sola tula sfalaile ya lena pa weni sola au lunga o le awala ya sa va vel fo ia ma fa le ia vaenga
wale fa ingal tātou wā tunu ai whaftaile tua ina ua mai alfa ingal vai aso si o mai le asto nai tele fuanga e mese diso fontanga e kalesia pe ona iai o ni masao mea uma e ini si malanga mai i Wellington e Christchurch ia oniso nuu tua oia to tātou nei au kilani malanga mai niso fontanga sa whaia mai nei au kilani lena mai tawina sa so longa le lei mamanu fa aftai fo talo so longa le lei mamanu ia alfa ingal vai aso lantou ia a ofengai tātou i fuanga wingo le tau pe ona whamawina mai o le fisa wa i tau mō tātou. Ole, whaftai ale le tua, lo nā lofa malona anga lei pui ai o tātou ainga, ai mai se fuanga pe ona whatanuina i le whaunga o le vaiaso. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe, ma liu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā malononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz, pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai wha tali e se tali. E ai inga whapitoa, pala au lo le Pacific Finance Limited, i le oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ya, tātou se atulunga le tele, tātou atulunga le awala le Taeao, o usawa ne le Taeao. Ka sia le ta'awale mafilwa. Yo, mafitawe ne le Taeao, pawa ngā le Taeao le ta'awale. O ua o le leima le tātou ofisa, e le ai masisi ta'awale. Tono winga, mana ia. O le ata mawali nā mo tātou le matanga mo le aso, le aso lo solonga le leima manuia lunga le tele, wawa iatu i tātou ina iau kilani. Tele no whangai masana pisi ai tātou, le olo mana ia le lanu mea mata fasolo atoa. O lo winga, o lo tau atu ia oe, le aila, e leise me o lo pisi ai le nei Taeao, o lo momoe pea le telo ave ta'wale, e a matatu ainga, e leise me o la ava ve fiala i Taeao. Lo winga, tu pele awara lantou, au va fewa. Ale tatu ni poti amatana, au te ilo o telefo ila tu o lewa, na malanga atu, malanga mai niso fontanga i kalesia, leo tu e tali watu, ia i no whanga pi ona iai, ia ila la tu na malanga va veao, e foi la tu le malanga ai faftai le tu le te va ia tu tatu wa lunga le tele o lo so longa le mamaruia me umai le lofa maleanga le leo tatu matai si le langi ia tatu wa tau ai pe i ia tu langa le male mana ia o le tatu wa ngati fali ia ai me se fo tu langa lo ia lunga le tele mo malu o le tatu wa tru malo lava le fa malosi malo fo lo sai tu manga luanga le Taeao to tele la tu yo lo mafto mai lunga tatu po kala me ia so fo ya ole nganga fifia wala nganga fa tai tai le tu le Taeao fo le utatu tu filo mitatu mafuta ilunga ole tau wala uranga po kala me le malu le Taeao le nganga fifia la le Taeao ya wa au mai tatu le tua le ia so fo le aso tatu ti oli matatu fifia yai le aso malo lo ino to so ifo manu malo tatu oli o Yesu Kristo ia e pe ole tatu fa manatu ina le aso nafi e fo le tatu nunga le utatu wala fa manu malo mai ili oli mali fifia olo tatu matai le langi. Patalo fatua ile balanganga fifia le Taeao. Pa ia mo le tatu, pa ia mo lunga le tatu wantino. Tupu mai o benana mafuta vai lunga le tatu po klame. Na i tamam tina mātutua. Ia mafuta mai fo le Taeao ala fai mani asa fau. Pa fele iatu po klame le maru le Taeao malanganga le faftai. So i fua manuia, so i fua lau le lei. Pia fo ila ufinga luenga tofia le tue sunga i fafengainga. Ia, ole. Ila tu olo ngaru lua iso se tovine. Patalo fatu malanganga fifia. Ia el tantononga la leo se tala le Taeao pa ia isa fingal tatu watunu au oto se alo. Ia, ole fue lave le ia si se fai ona toe fangota sango ngoli ia ye tu maua pa ia Samoa alfa taile tu pa ia mamalu le li. Tatu tiu matatu sapiai. Ia pe ona yele le Taeao fo. Po kala me tatu le Taeao pe ona yele po kala me so malo lo le nei. Amtanga po kalame ale malu le Taeao. Aso malolo, tatou malolo le. Oh. Fai si pisi o fai ngol vaiaso, to telo tatou sa yeri fai ngol vaiaso tu te manga luenga fo fanga fa e kalesia. Iso fontanga, fa aftai ma vi ia le li lo na lo fo molona ngale. Ina un fai fa tonu ina telo tatou po kalame sa yeri fai ngol vaiaso la tou. A le Taeao aso malolo, ya po kalame masani la vol tatou Radio Samoa.
Tala tatu whawiwhianga i le 5 stars. Awolo watu al tatu watu. No ino se ebate bale watu nei Taeao. Sifuru bale lua minuta leo tia nei li chulai hono. Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangu ngana fitu aso le vai aso.
le salafa Ai fai ni talo sana Ai aua lava le patala tu Na o whano Ile malawa e Samoa Le api e ponga I mai lano Savai I ole aso O mea ka atofo tofo O uala taona salamo Samoa lo tomalo Atato savali pese tama vale vale O aso ua mavai Tia lo tapale E au poli uli Sa fala belave Na puni tiari Samoa si o tapale Na o falo Ile malawa e Samoa Le api e ponga I mai na lo Savai I ole aso O mea wha atofo tofo O uala taona salamo Samoa lo somalo Au kilani, pamulumole whaonga te tau le suawai. Ua whaiti tia munga nei lole masani ai I masina o tea. Ua malo si tele le alu le vai I le tātua ai. Pamulumole fe sosoni mai e ala I le whaiti tia o lo whaonga ina o le vai I fafo ma le whale ta ele. Pamulumole fe sosoni mai e ala I le whaiti tia o lo whaonga ina o le vai I fafo ma le whale ta ele. O ne ngai o inga e lua o le a maua ai se ese ngatele. Pawhitai mo lo lango mai. Morisi whaamtalanga tanga iane I le watercare.co.nz. Awani avealo popole vale ma mafaufaunga I le mawhai ai o na whaatau no ul whai poiponga alo walo po o sau tafaunga. E mawhai e api o le Finance Direct Limited o na fsosoani e whaatino o fuafuanga. Au aloa e tito e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited I le olu alua. O valu whaafaa 5 tolu. Olu alua o valu whaafaa 5 tolu. Mo se fsosoani mo sau tafaonga po o se whaipoiponga a se tasi o le whanau. O fia mau o sau ta vale po o sau piki apu. Ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fsosoani. Ua ta pena le au whaingaluenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa I le olua tasi fā, fitu lua selau. Po le olua o, fā 5 tasi 5 tasi. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa I le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongi fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz.
Wawewhiaka mo tātou le nei Taeao pe ona tu inatu kolisi o vai maunga malisi o tātou whawhiawhianga ia e toi whawheilo ia tuai ma toi whaatalo whatuai tātou wātu nei Taeao mo oe lewa tuai ma umalipo kalama le marua le Taeao lo nā songa fua le nei o le tautua whaopea fo le nei le tātou la leo le tātou le tio ia le si fonga le radio Samoa se fulma lima iwa tolu a mo pe lawa na wa ia la whai mai ai tono lo a inga o fele atu nuna ti whaatasi mai ai toi whawhelo i atu po kalame mo o nei Taeao mana i o mali Taeao fau leo te tilo atu le itai ono o maili mamalama ia mātu o le lau pongi sa a leo a luas furu ono te ili tu lai ono e ila nisi o tātou o lau a malamalama e ei nisi o atu nu o lau o ile uli e ei nisi o atu nu o lau a mata fu o na pongi ia po le ala vale tau ia te o tau po le ala swinga ma le taimi ma le aso ia ai whawhitai o lo tu maule alofa ma le anga le leo le tua to tele nisi o tātou o leo lo mau malipo kalame tātou nei Taeao i lunga le tātou penga te whailangi i lunga le tātou Facebook la si e tuale whaatalo fa pokalame le marua le Taeao ia uile nei fo ia so mātango fie whaatalo whaatu nei Taeao ia miu amosa malolo se fu manuia mana ia la ono o le waso malolo mātou i nei lo nasonga fua le nei o fele atunu na te whaatasi mai whailo a mai po fele atunu ba a o le ua tāfu se fi o le telo tātou Australia lo te wawaiat o le ua ele afale ono a to telo tātou ia mai Australia le ua whaatasi mai nunga tātou po kalame le Taeao ma lo o iei nisi o tātou ainga leo o toi tali watu i no fuanga po ekalesia po nisi fu o vaenga o le o lo au mawai o ila tau ia le nanga i mai fonatanga tātou ekalesia pe ona whaatino i nei a kilani pa talo whatu aila le tātou po kalame le Taeao ia tau ma le talo ia lo fangia le toi tali watu ia pui a alofo le tātou watua i lau whainga luenga le tua e maiso i la tau na usu fono mai i nisi o tātou fonatanga pe ona whaatanuina i le whaingona whaiaso. Ai whaatalo whatu nei Taeao, sulu a whaleisea a voa, maalo se fumonia nei Taeao fau, miu a mosa, le lei amelia a toeava, whaatalo whatu tātou pokalame, so le nuu a saipani, whaatalo whatu nei Taeao fau, vi ia le tua, whaafutai le tua nei aso fau ioe, whaafutai le lei o le li. Tua mafa, so, whaatalo whatu pokalame, maalo se fumonia, so i fua lau le nei Taeao fa fawina tani elu fa talo fatu pokalame fa malot fo ia lene sia fa fele ia tu ia pulea i Elizabeth pida eneliko malot si fo manuia happy Easter le fa tasima ina i le Western Park i Waitakere fa talo fatu le Taeao ia malua Parklish malot si fo lau le Juliana Smith fa talo fatu malot si fo manuia malot si fo lau le ia malto telo tatou patalo vatu so ia mangele para alo vatu o le July vatu fa tatou sumpa na i manukau pe ona el tatou no fanga masani diso tatou lo fatu sibai lunga tatou YouTube nei Taeao fatalo fatu ia fafta ia mosa mai meleponi Australia good morning eti silimu le fatu sibai bala inga nai kala steti e oi malo le ngosa aso malo lo i risi bela e va via la fu Taeao ba wale me ia va via la vai si putia to ina lo mtua yang ai koi pulo leo lo ia e mo ia le ma ingi kere le kaya o le ai sek kau ma fanga mai ale Taeao ba wale me o lo wala fi le Taeao a wala mai to ina malo mtua alwana le palaka ki po ki fai se lai puti amata le Taeao io e ngai koi pulo leo lo ia fu ngi kaya e si me la va ve mingo ia yo lawa ai ke le kau nga sa ko koi mai ala sfaleili fa vela ala sko ngai ko fai ko anga ia ngafi ngai ko koi labre ngai mo tatou ia mole nei fo ia so fua a wasi ta maftanga le ainga la tou babalo to le Taeao yo e maloa ai le tu wa ila tou fo ia e usu ali Taeao so fua ona fa wina la tou ngaluenga fa tenga e ia la tou o lo ngalu i farma fa malo lo sai lo usu wa e ia la tou o lo ngalu do i tonu fa pui e ai ni so la to lo ngalu e security malo lo sai fa malo ati a to o ngalu wenga ye late time fa ona malo lo ona o lo anga ia tu pela to o wali to ino la to e foi ni so ta to lo mafuto mai to no fa mai le Taeao to no fa pui a lo fa to proclame ale malu le Taeao to radio Samoa se fu mali mai to lo amo no afa to le July ono
kaume, ke lulu kaume, e fuki moa, taulunga e, ke lulu kaume, e fuki moa, taulunga e, ke lulu kaume, e fuki moa. No cha iwa cha e pa apoko ua malele ua saunele fisa wangi malie se upese sua ke si chava pe uifea wala balea na one e funa melele so elaune e papewa o melea na one e funa melele so elaune e papewa o melea Tuyala mue fio mai moe lo pute pela titi petele Tuyala mue fio mai moe lo pute pela titi petele Tuyala mue fio mai moe lo pute pela titi petele Tuyala mue fio mai moe lo pute pela titi petele Tuyala mue Oh, it's a fair Sangatauwe Vai pule salafa Ai fai talo sana Ai aua la vale patala tu Samoa sia chafale na o palo ile malawa Samoa le pie pongai mai na lo savai I ole aso me fa aso foto o kuala taona salamo Se bali te bale wati lo te luas fuma family to tano le July fitu o le to e kwata le July fitu la mfana watu wali ta pokame la reto le ola o se Malu Taeao fa nganga le mo tanto le matanga le va yaso bolo naso ngful nei ise pokame fa ngaso lo mo tanto watu tatu telefo ile tali July fitu afali July fitu telefo ile tatu le na waso ifu po asfana ile to na so ifu mai le nei yaso aso luas e fuma tatu nei to fa atu status so inga pe mo statu update mo Samoa melo tupu tino tatu wat no tatu tiro fo le tu live Malu ya wale fo yaso malo lo Samoa pe mo statu tala mo Samoa ya mtatu we vai batu ina tatu musika le Taeao si pa ia le tu live talo le tu live ya tatu fa to fa fuile ya matatu we fa vai valo na so fuole nei aso malo lo kwa ka ko malo lo dia e ili tala no faita o tuai nei le Taeao e si tasi o li ina tāpena o le asfala ili na tu e malanga I kalesteti o le wingala le tala o li poti na tu ina mai ai te ua umana siaki ma tāpena la arula na va ai le Taeao o le fiafi
e anga ia tu kaleste wa fiu le ainga fa tali mai e le I o atu o le telefoni la ale lilia ia o le text mai ai ia mavili mai le ainga so tai mai ai a wa fiu so tai mai o le aso to nai e le imfaina so tai mai le ainga popole le ainga o le alme o tupu mana tua o le na matua ia faina tatu fa ingola vayaso I matangi mai se le malo se savili ti munga pe one popole mai le ainga po le ale mu tupu o le alu tini au kilani mau le Taeao la sa mo le mali po te leo fai sa isu su enga ma sa diringa leo ina ua fa so tai le ainga ia leo le fso leo ina au kilani mo su enga na ese mai male valele a ua ta pena le malanga le valele malanga tu kalestete o le winga la tala o le of so tai inga nei o le so tai menu telefoni a o le maua se so tai inga ona o le lo telefoni o le telefoni o le telefoni e fiso ta ai tatou a o ne tupu ni mea tau tua na ma tatou telefoni ai fa tai le tu le to mo lipoti mo so ta inga o lai o loo manuia o maua o loo manuia au matua to su lo tau sang tu sala ili fa pena leilu a walu ese male valele a o telefoni o ta wu yo lo telefoni te ferwa ma oi ai malanga se mea tau tua na lo telefoni la ngai tato malanga e pefio sisi ya tunu masisi me malanga tua I mon au kilani mo Wellington po kala state fela e ke kua kwa ilunga e alu e ngalo lo telefoni e te mi te tutu fo ia te fa tau ngalo lo telefoni fa le lona te anga iai ole fe ole tau bon mole atu mo tatou tau tua na lo telefoni pe malanga se mea o na a yeni me tupu poni fa le tonu a o lai tek sakulo ainga so ta ia tu lo ainga ia te oi ia po wa mai oi po e manuia o fiele nga wa nga ia lo kwa fa ia mai se lo fa nga fa tau o vai nga tau na le nga ta tu telefoni va te mil nei so ta inga le lei o so ta inga te ilo ai manuia ai oi ma oni fa po le ai lo ainga ai fa pia e te alu se mea a o na wa ilo wa ese se va nga na wa nga ia ale filto ainga tek saku oi la si me vidi ko wa inga e wa ese le anga I meru ki anga ia ya oni fa popole ta to tau e o telefoni tau a wala so ta inga ina ia maua ia le nofo lei ma oni fa popole ta tu ai ya ilo le fisi dunga telefoni e ku ku le wangalo ngai mulu kwa le ya ia ngale wa tau tua naf so ta inga tua tatu lungo telefoni tau o telefoni ina ua tule bata bala wati leo tue luas fulua minuto talo le tu live fitu se mai fa fianga a leone a muki Samoa o tau tia foi tu nga va a leone a muki Samoa la tu Singapore Now
Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Mai le whaiunga o le nei vai aso tatu sauni at foi le whamanatuina o le maliu ma le toi soifua o le tatu ali whaola o Yesu au te fia e whawhiloa i te oe mai tatu polkalambe le nei o le a reto leola. I le momoel kon ni tusfulu lima le whai upe lua sfulu e whapea a o le nei ua toi whatuina mai ke riso i e uoti ua avea ma whaapolopolo o e ua momoe. A o le upu mo o le aso le nei o le whaamaonianga o le toe tū o Yesu. A sue se mata upu e sili o na ita i aiti Apollo, o le mata upu lea e winga i le toe tū mai o Yesu i le tunga mau ma le oti. O le fesiri aisia a wafoi e iloa le ti Apollo o i lea na whanau mai ai le ekalesia kerisiano. Le ekalesia kerisiano lea ua whai matino o Yesu, lea ua whai nei mawae malima o le ali whaola o Yesu, e whai alo na finangalo i le lalolangi le nei. So e tele la ia o sa whainga pe e ai i le history talu mai le soifua mai o Yesu, se i o mai le teimina nei, o le tele ia o sa whainga na tau mawhai, e ta ofi manana i lalo le mea moni na tupu i le aso na toe tū mai a Yesu i le amatanga lava na eva ai ina ua toe tū Yesu i le mana o le tua lenga eva ai fe mai a o leo e fita i le tunga mau a ua whaafua sei o na saule a ngelu le lii ua pupula mai o le mawhai la taunga kilo i ai ua fuli ese le maa ua tie le angelu le maa o ngā so sola leo ngai fika na wa ai le tunga mau ua o i la tau ono o le fefe tele ua tau atu le tala lea ita i lotu a le mea kupu le pepelo mua kupu i le tala anga o le toiso fo mai o Yesu ua whai e tangata ita i lotu ia le konfiki ua ka ngofi ua tutongi tupe tele fita nei ma whai ai vai a ua koki kala ia le tala na ua saule angelu koe ku Yesu ai o e tala ai ua o mai le au so o Yesu ua ngā oi le kingo Yesu i le po vai o le so whainga mua lava lea e mo i o le au kai loku ngā whaia ai o sa tani e onga le ai kia le ngā ina ia tau fia ia le tala le lei ua toe tū Yesu wanga i loe sa kangi a talia tangata o i e a maka mai ai ia le whaola tanga i le lalolangi ma le whi au ale e kalesia ua toe soifua manu malo Yesu i le oti ale melang kupu ua le mawhai e le tangata ona tau fia le mea moni ua tupu le mea moni i soifua o le au so o Yesu whaatasi ai ma tangata ngā whaali i a Yesu ina ua mawae lona oti o le mea lau tupu ua le mawhai ngā kaofia ua kupu le mea mongi ke loa oe le mea mongi e fiu ka ngaka kaofia kupu ina ua wakewa ai e ni mea na tupu o le swinga o langa o le au so vai fo i le aso ngā pue a Yesu le po na pue a Yesu ma whaalata Yesu e yuta na so sola umai le au so o le fefefe ma kua pala ai o ngai au so e le ngaka inga so sola ai le aso na whaasa tauru a Yesu na o Ioane le so pele fo le tali o sepitayu sa iai au tafo le sa tauru whaatasi ma fine ma le tina o Yesu a o le tele o so na la lafi la tau te tonu o se fale o ngaro lako mangaku e umalonga fasioti Yesu a fulo malako lela ua makua whapulo o le fefe ai ke iloa la le whaamaonianga o le koe ku Yesu o le whailonga mua o le whaamaonianga o le toe tu o Yesu o le swinga o langa
o le so o Yesu whaatasi matangata nga whailoa i mai Yesu. Mai le aso nga koe kua Yesu na toi whailoa i ai i la tau maunga so. Nga ewa ai loa lea i se suinga whaafua se i o le au so. Sui mai le lafi i le o i awala ma tau atu le news, le good news, ua toe tu Yesu. Hei, ua koe ku Yesu, ua fiu le pelu. Fiu le oki whaalala i ai, ua le ai se mea, e kao fia i latou, i lo latou tautala, ua toe tu Yesu. Ke ro tanga mua o ki whaamaturo, o le ti a kono e ingoa i ase te whanu. Fiu ka ngaka e whaafefe, fiu ta ngata taita i lotu e fi ngau i ai, whaalala i ai le oki. Ele i fefe se te whanu, le ke wa ai mai. Na o oa inga ka ngofi koso se ke whango i whafo, tau ai i maa. Kau ai a oki. Ai sea, o ngā raku ingo i whea. Wa ewa ai fo i whea o ti a kono le nkala. O Yesu, o le Mesia, o le alo le tua, ua koe soifua mai. E le i mawhai e le oti, o na tau fia se te whano, mai lona tau atu o le mea moni, ua toe tu Yesu. Ke lola good news mo oe. E le ai se mea o le lalolangi le nei, e mawhaia o na tau fia le mea mongi, e tupu i te tonu i a te tātou, ua toe tu Yesu, ma o i foi, e taula i ai lo kaku wha moe moenga, e le ai se mea kaku ke fefe i le oti, ua tātou i loa, na mawhai e Yesu, o na toe tu i le oti. Whai maikalan kuspeia, o le nei, ua toe whaatuina ke riso Yesu mai le oti. Ua avea ma whaapolopolo o e o momoe. La le winga o whaapolopolo. Ua avea ma mea tātou te whaatuatua inai ma whaalango inai a whai wa koe ku Yesu le tunga maumale oki. E ma whai foi o ngā whaamaongia ngā wholofolanga na te langa ina tino o e uoti. O e na oti o ia Yesu. O le koe ku o Yesu o le whaamaongia ngā sili lea ua iai lo tātou whaamoe moe i le ola e whaavavau, a wā ua manu malo Yesu i le tunga mau ma le oti. Le tua whaafitai, whaamoe moe ua matu maua ona ua toe tu Yesu. Bi ia o Yesu. Amen.
manu malo. Se o foca malina vai pensar pis chepo, mal pensa fai goina wa manu malo. Ina wa to e sei fo manu malo mai le tanto o li o Yesu Kristo mai le tunga mau. Pe ona tatu fa mana tuina le fai ngol va yaso malona aso sabati le aso na nafi. E ho tatu lunga wa manu malo le yaso. Ti do wala fai mai ile matango fio le tua. Paftai le fala ya mal le tatu maru le Taeao, fala nganga le mo tatu pe na tapereina. Ya le sungal fa fenga la fa le kopa mo tatou ya fa ile mo sao fa fo ile mo se ai mo tatou au tatou fo lawa to le ya malolo pe fa tatou yo lo fa tatou li nga se tino fa pe wa ela mo Taeao o lewa lango na ina fo mai o tino wa fa fi tauli ma nai vaenga fo wo so fa ile amatanga la to le vayaso upu amata mo tatou mo fa mal au amatanga le vayaso o tatou manu malolo no inga ele mana bia mo fa ya ina ele te tau ana tatu whaia ina I whawhitauri ma me te tupo leolanga, ele te tau whaia ana tatu whaia ina I mai, tau ana tatu manu malo o ame o amatari ele nei vai aso ma lamtanga ria sangafua. Leo e whafonga ele tatu pakarame o le manu o le Taeao, lui tau ele o mo tatu mo le amatanga le vai aso. Se mariso tatu wharinga tari tu lai fitu tona, to awina tu leo tatu talafau, ele ngana Britannia. All I hear is Radio Samoa. Radio Samoa, tasilima iva tolu amo. Radio Samoa, tasilima iva tolu amo. Huge news about Little Chicken. Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. O mamawhatū ni ai tā lafu I lo mawhauwhau. A whaia I aiso whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ai le whasosoani e kili ai au ai tā lafu. Ma toi wha afo I mai lo fia fia. E mawhain whasosoani atu e toi wha atu langa le wha ngai no au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua lua o walu whawha 5 tolu tolu. O lua lua o walu whawha 5 tolu tolu. E file muailo mafaufa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o.
In this update, another rainy day ahead for many parts of the country following the latest severe thunderstorms in parts of Auckland and Northland last night. A slip's causing delays on State Highway 1 over the Brynderwyn Hills. Localised power outages continue in parts of Auckland and the far north. Met Service meteorologist Surprise Mahongo says thunderstorms remain a possibility through the course of the day. Orange heavy rain warnings remain in effect for northwest Tasman and North Canterbury until 10 a.m. Police are still searching for a group believed to be behind a fatal assault on Auckland St John's Road on Saturday night. A 33-year-old man died in hospital following an assault at a bus stop around 10 p.m. The public sector union wants civil servants who are losing their jobs to be matched with other jobs where possible. Meeting notes show the Public Service Association asks the Public Service Minister about initiatives to retain the workforce in Australia. Here's political reporter Azaria Howell. The union wanted some of the programs across the ditch to be replicated in New Zealand. It includes the Victorian government's Skills and Jobs Exchange, which gives public servants access to career opportunities. The memo states Australia has many mechanisms to support the capability of the public service. Retailers are being reminded of their responsibilities ahead of the shutdown of 3G later this year. Telecommunications Forum Chief Executive Paul Brisden says shops shouldn't sell products that won't work for long. We're just reminding retailers that they need to take that into account when they're selling phones and other devices. The Prime Minister's in the UK this week for a meeting with his British counterpart, Sir Keir Starmer. He'll then travel on to Gallipoli for Anzac Day. And the man who fell into the water near Wairiri Falls, northeast of Matamata on Saturday, has been confirmed to have died. His body was recovered late yesterday. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Kiwi tennis pro Aaron Ratliff and doubles partner Gabby Dabrowski have won the Stuttgart Open title in Germany. They beat Ekaterina Alexandrova and Shuai Zhang 6-3, 6-3 in the final. Ratliff says they coped without bringing a coach. Which I don't think we've done in a while, so we had to lean on each other a lot, which I think made us stronger. And yeah, we're just so grateful to everyone watching. Meanwhile, in the singles draw, Yelena Ostapenko downed Ekaterina Alexandrova in straight sets to secure a final against Arina Sabalenka. And Liverpool have tightened their grip on the English Premier League football title with a 1-0 win at Leicester City, who've officially been relegated. It extends Liverpool's lead over Arsenal to 13 points after the Gunners trounced Ipswich 4-0. That's sport. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Ia, nau whawhakal tātou wā tinu le nei Taeao le tau ina atu tātou telefone ngana pe tari pe na ieli Taeao nei ina ua sawali wale atu le vela wanti le ua whaminito te nei ia leitu lai fitu le nei Taeao. Wawa ia tu le whafu amata ona tau wavala mai le Taeao lantou amata tau mai. No winga ia o leu kau seki mari Taeao wa ia tu fafuso a ere kiria le no winga o la au amakan kau mam la mai a winga la vai o tau lo fa mawina le somo tantou le nei fu Taeao ia o lo tu mau pe winga o tau o lo fa mawina pe mo tantou to ulu nei timunga mai el pon pa a to ulu nei wanga le Taeao nei a woni si vai ngola tu pe ona iai a so Taeao fa pena foi a se mai lo na so lulu si tatu titilo tu la so lulu la tu po a winga la il tau la so lulu le li pe mai ia o le alangi le wing o le taula ia le asolulu ai o le Taeao nei lava ia o le lavu fa malu mai tatou le Taeao lono winga ia o le aso malolo tatou taua la aso malolo te tau ona tatou no fo le fane fa a malolo le o tatou tino to ia e fo ile o ngaduenga le aso Taeao ia ona to usu malo si fo ile o le taua ia me tau o le aso malolo ma le tātou tau, e te tau ai fwoi o le tātou, ma lolo. E te le iau wingo le kauri fai ingo le vai asoa. O le na winga, o le au tāpolo, e te tau ona, ma lolo. Vangala tātou whamarastino le tātou sumpa le fai ine le tāli tūlai valu. Tāli tūlai valu e fai le tātou sumpa, ma le tātou whamarastino le fai ina le tātou whare ie. I manukau, e amatala le tūlai valu tāu nei, kamalanga e kaunga e wawe kuunga. Wawena e tūlai, e te alu e fai singa u wha lolo i ngā.
whaalolo ai maso lo tino ma tau whaate i te i mai ai ma tau rua tua le tatu manawa se tu lo whaafonga le tatu watunu o wale tau samit whaingona vai aso tala le tu lai walu whale tatu sumpa masani i nā le tatu whare i manu kau le Taeao nei avi i tamaiti ma avi i to ina avi malo mtua o lea lava o loo mana ia le mawhana whana le tau ai tau ona whaisina whaamarasino tali tu lai walu whale tatu sumpa Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe ma liu whai poiponga aso whanau sa whai whai ngā malononga ba so se wha lawe apa laine lo le Pacific Finance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whaatali e se tali e iai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu se e whawhiawhianga le tatu pakalame le Malu le Taeao nei Taeao whatalo whatua iniso tatu paanga malava lelo whatsimai le alali mata whai lau lawina le whatasimai na i le moteli se la whai salolonga kisa sola vai whatalo whatu le Taeao su nema whaleiva malo si fua lau lei le ai yang Maloku the morning so sende se upule fatalo fatu nei Taeao mai I sili au Italia la tona na wa mataria la tunga luenga tono la to farfenga luenga wa yai lava ila to usul Taeao to fa felo atu proclama le Malu Taeao Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami alikolana buso wami aukolana ilondoloze uhambe nami dawo yami alikolana buso wami aukolana ilondoloze
aukolana buso wami aukolana ilondoloze uhambe nami dawo yami aukolana buso wami aukolana ilondoloze uhambe nami.
Football fitu minute talo channel July fitu le tau jumla udang le Samoa semua limba betul amo o kalam le Malu le Taeao lona sanga fola nei le ba betul le telefon tatu wa tidu ilu ngole tatu tau tua ta fai fia lolangi so e fatalo fatu ma walo fatu po kalam ya tau luas 10 minute channel July fitu down nei awina tual tatu po kalam le ngana Britania o think a minute Avali July fitu tala tatu leina so fu po aso fa now Tali July balu tali watu tatu pakalami Samoa wata tu tala oto melo tupu telo tatu watu no mole nei fo yaso ngafua Isol tatu watu no leo love so tai mai yo e fal tatu fa marstino por tatu sumpa tali July balu Tali July balu fal tatu sumpa inal tatu fal imasani nai manu kau de Taeao nei Pei au na batu selu tau mal fa marsa amu tatu mal fangu tau tuanalo soi fu maloloina Pai lal tatu fa malastino Taeao nei Tali July balu ile tatu fa ie Ya ele tu ya o e pe fi sa vali walau tilu atu emonia o leu te baba ya te fa malu mal Taeao a le sefea o lo waru sa o lo nal tatu fa ie fa tatu fa malastino ina ilo walu te sa vali ai halu fo te sa vali tau tuana ma oi tau tuana ma oe lo sao ngale mu o lesi vaenga leu te tau whamanatu atu mo tatu langa to o tele tatu e atu ma avatu ala tu taifau e whaasa vali a wala te alu a iluolo ngai ke alu ke sa vali tau tuana ala ma tatu e ia tangata fui atu whaasa vali ala tu taifau po i na ile paka ia awa te whaata malai tau tuana ma tatu langa wei fo ime utu tupu whapena e alu te sa vali na o se whamanatu atu mo tatu le nei Taeao Alo solonga leima maruia runga la tele pe ona baba ia ti ai o le alava lo mana ia runga la wala le se pisi mo tatou fa tau fo ile mo ila tole na wanga ia tu ila tu te mangalu nga pe ona masari ai ya so malolo le ila le sexe ki marunga la wala Se mai pediso tatu fa fia ka musika po kala bal Malu le Taeao patalo watu social Malu pio tasi le malolo ai masi o suai pe le Taeao o ia so malolo ai to so le upal Taeao le mo le ainga e nga buto muni lo mafuto mai nai pis pe na usitali fatalo watu le Taeao fo
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. John Wooden is one of the most successful sports coaches in American history. In fact, psychologists have studied how Coach Wooden taught and motivated his players to become their best. He used both praise and punishment, but he knew when to use each. Here are some wise tips from him that we parents can use to help our kids become their best. Number 1, teach your kids to stay away from wrong attitudes and actions, but not to stay away from you. Coach Wooden got close to his players and often told them how much he cared and believed in them. You know, if we don't show our love to our children, they won't have the security and confidence to succeed in life. If we get angry and make our kids afraid of us, then they'll resent us and not want to do their best. And they'll definitely not want to be close to us. Remember, rules without relationship bring rebellion. But if we explain to our kids that our rules are so they'll be happy and successful, then later when they leave home, they'll take both our love and rules to guide them the rest of their lives. Number 2, correct wrong behavior as soon as possible. Don't wait till it builds up and you finally blow up over something else. Help your child understand right away what it is they need to change. Number 3, don't make the punishment last too long, but make it fair and appropriate. Don't use a bomb to kill a mosquito. And never shame or humiliate your child in public. This can destroy both their self-confidence and their trust in you. Number 4, praise your kid for all the right things they do. Often, the only time we say something is if our kids make a mistake, so they'll just give up hope after a while. Finally, Dad and Mom, make sure that love is always the reason you're either praising or punishing them. But there's one person who loves your kids even more than you do. He's the one who gave them life. So if you ask him, Jesus will forgive you for your failures as a father or mother. But he'll also give you his love and wisdom you need to bring out the best in your children. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Happiness and joy, it's in my life tonight. For the first time I feel everything's gonna be alright. For as much as I found what dreams are made of, now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. Now I'm sailing on a sea of His love. It's a miracle that Jesus placed in me, the truth that we share. I never thought it could be. He taken me to new heights of love. Now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on a sea of His love.
le vasa o no na lofa Sa o loto e me o se lupe Ola luna o le vasa o no na lofa My friends are gonna tell him I'm sailing on a sea of his love I'm sailing on a sea of his love I'm free as a dove I'm sailing on a sea of his love I'm sailing on a sea of his love I'm sailing on a sea of his love I'm free as a dove I'm sailing on a sea of his Malu soifua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Tātou tani mai le nei teimele tai lunga le tātou pakala me leo awhatone ia leitu live fitu. Ia le fo talatu mal tātou loina o le tātou telefoni, maasani o le tolu fitu tasi lima tolu fitu, tasi lima tolu le tātou telefoni na ovano atu mo tātou. Lunga le tātou Facebook, pai fo ena whaase ise mai eisi nau whaamtalanga po si nau whaamorianga o le tātou aswhanau. Lunga le tātou YouTube, whapena foi whaase ise mai eisi na whaasi whaamorianga mo tātou le nei Taeao. Lunga le tātou emaili, Fasi se mai e foi masisi aso fanau ai fa muri mai tato keke wa vai le manga yo kaiao io e la wata la tato laina tolu fitu tasilima tolu fitu tasilima tolu o la to u malava na soifu mai le so la so lua se fu mal tasil nei ina o to yesu a e soifu mai lo vai le manga ia tato fa talo fati alu isa nei talo for isa ya ma lo la va soifu ai la to fa tia fa fitai mo lo wa noa ia ole asole nei la solua sefulu ma le tasi le nei o a perila na soifua mai ai le sunga le whawhiangainga ia ai la fotali ai whawhitai le alofa ma le anga le lei o le atua wa e aulia mai lo wono sefulu ma le lima o tausanga whawhitai le alofa ma le anga le lei o le atua i nei tausanga i tele wa e aulia ia alofa le atua ma toe whaopopo nisi aso stele o lo soifua a walo nga lue ai le taitaina o le lafu mamoi menki whawhitai lo na alofa ma lo na anga le lei ia o alofa anga ia e momoli atu ia le faletua ia Isabela whapea lau whanau ia Bavenga Ronnie ma Teni ia whapea fo ia grandchildren from Australia ia whapea fo ia lo whaanga mai le Kerisiano whafowina cheti menkwi ia whapea ia utua whafine o uso whapea fo le tama ia tuia ia lo whale atua ma toe whapopo nisi aso stele o lo soifua ia ai whapitoa lo whaanga mai a maulolo manu isa ma le nofoalo mai Chapel Down ia ai afe maafe alo whaanga mai a Princess Moe ia whamole tia o le si whamanu ianga leo si au grandson o tiari wa atua lo na whata usanga nei ia alofa le atua my grandson whapopo nisi aso se tele o lo wolanga ia tupu maola ma au na ile atua ma lo na finga ngalo ia lo whaanga na e batu ilo ainga o malava anti si o anko whapea lo ainga uma ia fasilisiria lo faanga mai ya maulolo malu isa faapea o antis ya Nori o Teresa faapea ya o sister ya Enti o Nania o Eki ya malo nephew ya Orlando ya God bless you son happy birthday faafetai tele lava tia malu wa manoa famanuia le atua ya nga ruenga ne yaso ya fa soifuia tai tina Luisa soifuia ma Emmanuel ni Taeao sauli statu walau talofa se fo mangia tia malo le se fo lau lei ya alo fa anga mo nga ro fa la sofa na o le fine ya punpuao le pai to malesi ya o le aso wa to ya le tolu suma fa ta usanga le fine ya le ma to talo ya alo fangia le tua punpuao
ia alofangia le tua whaapoko nisi aso nisi tausanga stele lo wola e te ola ai. Awar whenga i mga ruenga tau singa le tatou e a le sia whapea fo le tatou a inga. Ia alofaanga ia e mai si o uso i Australia ia matarena ma le tōrua ma le whanau whapea fo i tala e sea peto mareithi ia o nei o uso ia Henrietta ia moro tuangane ia laviti ngā ma le tōrua ma le whanau ia si rei alo whaanga ia o mātua ia le pai peto mareithi ma tapua i peto mareithi alo whangia le tua o le awhine Whaftai tele tia manuia alo waso. Whaftai ta mama ni o Taeao, whamurianga talofa. Talofa aswhanau whamurmoli. Sa no mai tina. Ia, tai. Ia, sa no tina. Mola vanoa. Whaftai mo le avanoa. Ia. O le vi inga mar whaftai le atua. I le alofa ma le anga le leisi o mātou tina. Whaaneniwa sa pau. O le asole nei lufutasi o apelila wa aulia ia ilo na iwa sfulu malitoru tausanga. Iwa sfulu malitoru tausanga si o mātou tina. Whaftai ia le atua na na tausinga malo na alofa ia te ia. Ia le atua le nei aso ilo aso soifua mam. Mau apia lo soifua malo palosi awa lo whawhianga ia i whi au mga luenga le atua lo e ngarue ai. Ia e mai se fo i lau tau singa i tono si o tātou wāinga. Ha Malu ia se oe le tina lau tau singa i tono le ainga ma tono lau i kāle sia. Le ngata fo i lea mam, whaftai lau tau singa ia i mātou le whanau. Mātou au lia ai. O mātou maua ele manuia ma le mālosi mai a te oe. O nau lau tatalo. Ya te mātou le whanau, mātou maua ele manuia. Lo whangia le atua maua pia lo soifua mani asu stelo lo ola. A wala ma le tātou mātanga mam. Lo whaanga mai lau whanau umalama. I to tono ni usila nei o Austar o Christchurch o Samoa. Lo iai umalama na iau whanau ma au Grandchord. Whaamanuia le atua lo. Iwa sifuru ma jord kausanga mam. Lo whaanga fo ina i o uso uma. Tonu nei ini usila o Samoa lo ia ilo tuangani to atasi ia lo alofa tele mai lo wasu whanau mam. Manuia lo tatu wha moe nei aso a walo wasu soifua mam. Lo whaanga umana lau whanau umalap. Inei ni usila ma Australia o Grandchore uma inei Australia ma ni usila. Lo fatele mo oe mam. Whaftai tia mo le manua. Manuia lo wasu soifua. Mana ia lele iwa te onu tausanga via lele talofa. Malo se fuatia. Malo le se fu manuia. Ia o lo whaangama a manianga. Isi o tausonga le fiongwa ia lu emma. Whaanima o sapa. Ia. Haftai le atua wa via nei tausanga e tele uso. Whaamania le atua ia te oe. Whaamania fo ili whanau o lo tausi ia te oe. Ia alofa te reatu o lausili. Manuia lava ne yaso alo whaanga fo i mole. Tina ia mai mauma Smith. Ia o lona tu soifua fo i mei. Atua e lona malu su 5 tausanga. Ia mai mauma mania le aso soifua. La mania le atua ia tue whapopo ni si tausanga lo soifua. Ia alo whaanga mai ala lausili man whanau. Whaftai tia mania le aso. Malo whaftai mania le Taeao. Niso tatu whaamorianga o lo avano pel tatu telefoni asi o se atu i lungo tatu Facebook. Leo te wawa ia tolo i enei whaamorianga i lo mori mai mo tātou. Whaamorianga mai a pule Elizabeth Elia Vaetoe. Whaamori atu la soifua o le tuangane pele i a au Filivaa James. Whaftai le tua ue au dia mai le tōru simole ono nei o tausanga. To anga mai i le lotu. To anga e whaonga u tā leni ma ia to anga foi e whainga luenga e mawaitu pe tausiai do tina ia Violeti e mai se le ainga o lau whanau. Alo whatu mo oesi o brother, alo whaanga mai au anko, maru anko ia Samoa, Auntie Elisabetta, mau cousins u malava ai whasesilia i alo tua whinene ia Liz, happy birthday whiwaa. Leisi tātou whaparianga nei o te wawa ia tuai as whanau le nei mai a Pasi Nikolao. So whanau e wati a Pasi Nikolao. Olu sumatasi nei o tau sanga i alofa angana mai a Nise, ma LJ,
ma EK alofa atu manuia tele lo waso whanau. Tatu emaili, paunau tatu whapureanga le lunga tatu Facebook, tatu emaili. O le whapureanga nei mai a Nori and Tunia. O le viinga i le e ou le mana umalaba, a wao le so ua whamana tuina ai le onu sumulima tausanga o le seifua, o le matu tama whaifi au ia ai lafo tani ai. Whaaftaim o wa popo inga mo i mātou le whanau, o au fofuanga mo se mātou lumana i manuia. E le whaangaloina lo walofa mo i mātou. I alofa le tua matoi whaapopo nisi aso se tele, o lou seifua, a wale taitaina o le lafu mahamoe. O lo whaanga i le mawai mai a Nori Matuna. Manuia tele lo aso seifua. Si o se mai lunga tatu YouTube po isi tatu whamaniang. Kasi whamanianga le na se mai i tatu emaili. Lua tatu Facebook. Ai le tatu YouTube. Ia le ngala. O ia konga nga. Kari so ko mingo imba ingi ki o whaasala u le official leo. Le se mea o ia la na. O ma tatu whamanianga i le so. Ai ko emo mai kako mori le tatu wati e talofa. Ia se po manuia. Malo fa marosi ti ni Taeao malo le usu. Ia. Ia. O le Taeao fa po le bi inga ile tua no fa penao na au dia mai tina ni ai nga ya pasi Nicolau. Ba ye po le ava ia o fa manianga ni Taeao ia fo ia le bi inga ile tua e mawalunga lo na bi inga ia ono ni tau sanga chele wo ye po mo o le tina i lava ina mo o i a fatia le folong mai mai o le tino ia ai tilo fa vai vai o tiu te fai tono le kalisia ninga te lo tono tatu ai ngal ma tu talo fa mania tele le tu lo aso fa nau le ne yaso ia lo ni o le ni me alofa lo ni chupe ale me filio na ta wo fa ta ya o tatu lo to ile tu ia lo fa anga na mai sia chama ya pernice ma atonina ma fa nau mai me pone ya Australia ia fa fa ngai ngai Isaia malaya ma fa nau asalemo ma lisa ma che ia fasi silelo pa anga mo Nicolau le lungo le telefoni mo le pele le ka fa manuia le asa tia ang le to le yaso pa tailava mo mato wa manoa che ke le moria Taeao tasi fa bodianga leua anga ima ile tanto YouTube Maya Maria Rosalia Tariai, happy birthday, handsome little boy, Charlo Poletta. May God to bless you with at many more wonderful years to come. Love you as always, my everything, Charlie. Enjoy and safe. Enjoy and be safe. Ya, lele, ole tatu fapudianga na mulibuli pe tu mai dungo tatu pokala bele tibo le Taeao. Awolo fa toy mamole toy lo fa anga fapudianga le tatu pokala bele maru le Taeao mo tu radio Samoa mo pulenga. Auto umala wa famana tuina ile soto wa sei fua. Iva se formal tolu to sangal tina ya fani niva. Fani niva iva small tolu. Oka so. Getting go sanga. Iva se formal tolu to sanga. Vi ele tu ni to sanga teli. Fa fitai fo e nei ma tu wa ulia tai valu se fulu tai iva se fulu. Fa fitai fo I fa na le to singa wa ale le le to singa. Fia le tina, fia le tama, o leo ofo I o tausanga. I lunga o le tele o tausanga wala tau mau. Aia fa pe tele o la fia, tele me mamafo lo mafo fau. O le ava ve fo I o na motsia le maftanga. Ai fa fitai vai le lui tau o nei tausanga wa mai mo tatou. Iva se football tolu tausanga. Au alo fatua ile po kalamel tina fa niva matangata uma matamam tina matutua uma lava. Wa ulia nei tausanga I tele vi ia le atua ila o tausinga I tono ainga mafanau. Tolo tabauli. Se mai se avak se pisi si fasi si vai la to fa mana tuina la to se fua. Ya ai uli mai ta to ia dia se kai liba se fulu. Alo fatu le tatu pokala mo to uma la val Taeao. Ai
atoya toya ina ia o ngā ua mata mata ita o mai pea o le whala paula mai le mulila se ila beta mauli le malino male a ava se ila beta mauli le malino male a ava Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Au kilani, pamulumole whaonga tatau le suawai, ua whaititia timunga nei lole masaniai I masina o tea, ua malasi tele le alua le vai le tātou a ai. Pamulumole whesosoni mai e ala I le whaititia o lo whaonga ina o le vai I fafo ma le whale ta ele. Pamulumole whesosoni mai e ala I le whaititia o lo whaonga ina o le vai I fafo ma le whale ta ele. O ne ngai o inga e lua o le a maua ai se ese ngatele, pa vitai mo lo lango mai. Morisi whaamtalanga, tanga iane I le watercare.co.nz. Mo tupe wha moli Samoa mana tualo le Pacific Easy. O lo wha awau pea le tātou wha metoa e nao le lima tala te tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha moli aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ina lau tupe ai ka wha metoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te o ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha pea o tātou ofise tolu I o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa I nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o vanselau o tasi ono. Po numero masani au ki lani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Talofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Jen pe a whai te a fiele mai suka. Toto mawalunga le maua se whanau. Mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso.
Ma wa fo i le kulimi fulunifo mo ni fotinga, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fesoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numero lua. Oceania Career Academy, Sauni! Wako hoi, kaule kaua! He whai ama whai! Wāse lumaga I maguia! A whaia sa ili sela asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tawina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitutasi. O varselau ono lua lua valo fitutasi. Toi sulma tasi minuta talo le tu live valu tali watu po kalama tato mo tantu tala mai Samoa I sona whapoponga le fu Taeao. Po kalama tatu tamamti da matu tu ole masano la la tu le astofi o vai astek tasi. Na ofisilingi e fo le to telo I la tu matu tua. Ono la tu tausanga. Ofisilingi fa iai. O au wala. A o ani au meto tia fo ile wo o yau tausanga I nei tausanga I tele. O le tali a isi tangata matu tua o le ola fia. Tali o niso I lato o le usita ia. Fia malu ustai. Tato fuala I le o langa mar se fuanga mai asola. O lewa ta ibalu se fulu ta iwa se fulu tausanga ne tato matua. Fua ia neiva I taimi. E se le mana ia. Pea a tato toe tilo fu ile ile ta iwa se fulu le iai. Lai le leila tu mafau le leila tu wa ai le faitawina le tuspa ia. E a o ila tu leila tu mafau e toe fa manatu ma toe manatu ai me yasola. A o lewa ova marita iwa se fulu la tu tausanga. A o le ola fia ma le ola usitai. Sa o le upole tu ia e avo iluta mamalu tina ona fa leva ina il. Ona fa leva ina il o aso e te ola ai. O ila le manga ia. Ai ele stanga te matua no ofisili ai. Wa telefona tausanga wa valu lua. Te avalu tonu. Ale tala whaku. Ala sa o e fo I wa ai le telo tausanga. Ai so la tu I mari liu ta ilima se folo. Ini so la tu ta I ono se folo. Tala lea ta mafa mai. A fa pena le pauana o tausanga e mele tu e te olai. Ia pauanga. Malia ina tausanga wa vatia te o te olai. Wa e se ngotari. Ia tu tangofi la fitunai. Pe ia e sa oefu. A sa ua o ua tausanga nga o le lima se folo. Ia fa mawai ma e aru oi. A sa ua au tausanga e te ustai ma e tamare lei ma e teine lei lava I taimi e te ustai e tamam tina. E o maringei kaimi, le ngei kaimi ua ka iwa se folo. Ia le awa iwa se folo. Ia male ola fia. A ngei vai kaimi. Le ua ia fa mai e la ua ka oko. A ngei vai kaimi le ua fa mai. La ua fa mamale koko. E fia ala le makua. Pako a ka me kausanga. Pako a lima kasi. Kako kilo. O le mga la utala fo ide tatu tilo. I tausanga. Ai aka ko vai lar ko inga malu maku. Oi, ama tama je sila umakua ke fa. O fia kausanga. Ai mai le wa valu iva. Fa fa ko lo malo fa mai ia wa vai la il balo ke ngeki. A le leo ma fa. Lima se furu maka oko. Lima se furu fa mar koko. Ia fai po ale mea ngai kau fai. Atala watu niso tatu pahanga le Taeao. Awari ngalo tatu fa Palestino tale tulai valu nal tatu for ibazani. Saula ingai sumpai ma failo fa Palestino ia e kere o ngakwa ngasi. Ia balola fia e ola fia ka ko. Dale si me si ka o le ola aka balola fia. Ko ngisi me se I ngi ola ngai abi isi malu ma fa. Male akiri nga ere kupu idu. Maria Taeao, tale tulai valu tatu tala be Samoa.
O mama ua whakamisa misa tuki ai fua na masitoia ina ana maua tonu lavaria i le maa pene i ua upa. Pasi ua tonu whani ma ua ni malea nunga lo mele ainga. Ai ase fimu lima oka ua mite laina. E ola pae e ma umi wana o le mumboe lava makau fetuli whaato a toro toro mai pile whare ua tani alisi. O si a fisi o si e ta whawhare au fetolo fini. Wane tufu mato se ala mato. O si a fisi o si e ta whawhare au fetolo fini. Wane tufu mato se ala mato. Paki mua fiu lava mai foma i e bala au mai e fua whanau. Ai ati i ai ona toa tele tau whanau. Pa ai la lea wale angana o le feo ai soro i le tau langa se mama no fo i le nei a saki malato waia. Ua le toe au ma ona toe whatoa tele o toe whanau. Pe a whai ua le tau sia ai whasala lau. Ua le fua tasi i senu o le whasa ola o le au tinifu ma le panalau vale ua lea oa i ai mātua i ni upu. O si e a fisi o si e ta whawhale au whetalo fini. Ua le ta fulato i se alanga toni. O si e a fisi o si e ta whawhale au whetalo fini. Ua le ta fulato i se alanga toni. Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa whairo tātu utino usi mai a le whaafonga a matanga o le vai aso e le tautua o tala mai Samoa. O se tala fia mo le tele o ainga ma pisini si le motu uponu. Ona o le ua whaelo nei e le pulenga o le malasi anga tau e le tise. Le whaamuta i loa o le toe wha so le au nanga mana o mia. Ina uanga fatia le tise maua. I le ola le iai o afisua ulisi e lima. Le ua fesoa soani i afi vai. Ma isi afisua u te tele i fianga. Ai maise o le tise o lo maua mai le la. O le Taeao le asasana au mai whalaua i tele ai e whala tonga o le tise. Le whaasara launga mo le nofu si le fia ai e le atunu i uponu. O le tūlanga madui o ngā luenga sa whaatino. Mo le te pena ina o afilisi e lima, ma amatai o na mata i tū lona whaonga ina. Ina ia mauti noa, wa le lei ata o toa mo le ngau si o le tise, a wale tautua ina o le motua uponu. O le taulotua inga o le masino o Februari, na amatali ari ma iei whaale tonu ile e le tise, i le motu ato upolu ina ua iaia a fianga o soonga o leina, malo losi lalo le ele, o lo o fesota iaile no fuanga i furu o sou, pa le no fuanga i fianga o lo iaia fi te tele, o lo ngausi iaile le tise mai le suau. Pei ta ina whaale le iaia whaale tonu, ai so o male a whaina o nisi o tō tonga, o se tasi o fi tele i fianga, whapea fo i ni whaale tonu na a fiai, le afi tanu ngā manono mata e le whanga. Ua fuafua nei o le masino au kuso, e taunu ua i afi te tele fau e lua, le ua i eili tele tonunga o le ato e whaafo i si aile tūlanga le lei, o afi fianga ma whaamutai loa le whaonga ina, o afi lisi e lima, le o lo whaonga mai se kompani ni usila. Au whaso soa ile le tise ma tau mwhainga ruenga to e whaale le iai lea au nanga. Ua mawai nei fo i mase awa o ngā tāua, i le tele o pisinisi ma ainga o le tātu utunu i le motu uponu. Ona ua lātou si le fia neire no fuanga, e whaasino i ai o lātou nuu ma pita nuu, pe ao o ina toi whaasara lau mai se aso o iluma, le motu sia o le tise. Ua mori mawina le mtanga aluenga o le soifua malolo ina, le pepesi o le wha mai fiva pona ivi po le tanki fiva, ma ua toi wha malo sia i nei wha utuanga o pui puinga, ma ia unga o lea wha mai e mafua i siama, e fe avea i e inseti o namu. O ke topo le tausanga lua o lua tolu, na pepesi e fo i lea wha mai, a e fato a wha i fo ma wha i titia, le numelo tangata na mawai, ia au kuso le tausanga umavae. I lea pipisi o le fiva o pona ivi, na siri o na fiei tangata mai le mātutua, i le vau le luas furu ma le luas furu iwa tausanga,
A ono fuanga sa pito to tele i tangata na maua ia unga, o i la tau i le tu i mātu i sisifo upolu, manu tu tau langa. O mori mawina fo i la ono fuanga i o lo toi lipo ti ai, i a tangata ua mawai le teime nei. Ma o whaalia leo au nanga le soifua maloloina, e sifuru lima ngasi o le tenki fiva ua wha mawina, talu mai le masino i Januari. Ma o nisi ua toi wha fo isia le malosi ua manuia. O lo lipo tia fo i le pipisi le nei lava wha mai, i a tunu tua o i e pe ofiti ma Tahiti. O le whaingo le vai aso o na te nei, na whana tinati atua i New Zealand sa tamaititi se fururua tau sanga le matua, o na ua onga aunga o lea wha mai na mawai. Pe tai wai na whano le ola o lea tamaititi. Wa whailo ai se li poti le newspaper New Zealand Herald, sa fisoa swani le malo Samoa, i le tutongino le vaalele ave mai, na awina atua i le tamaititi i New Zealand. O pui nga sili o na tāua le wha mai le nei, o le wha mamao taota malapisi, e mawhai o na nofo ai le sua vai matau tuufu ai namu. O na pui nga foi, o le wha o ngao tuli namu matai namu, pe a tō wha peo na whai le lei lava lava e ufi ai le tino, i le maletasi o pui nga sili o na tāua, o le aua leo i mea pōngi sai na nofo ai namu. O le aua whailo mai le mtanga aluenga le soifua maloloina, o aunga mawhoringa wa ia ua ilo ai onga le fiva o pona aivi, ma te tau loa o na wawe wa aise fo mai, o le ti ngā tutui o le manava, wha te teleina le ti ngā o pona aivi, sau le toto inisi o vaenga o le tino e pei o le fufonga po le ngutu, ma losi le wha fau, ma puai toto. E luani me tau butau soli tu la fono o le wha o le baliu seisi tangata na tu le mai le wha ingo le vai aso, a o wha manatu le e seta lo tātu o tunu umarararangi, ia maa lo wha solo i aisu e suenga leo. O sa le pou a e sa le moa ua wha i leo i li poti, na whano ai le olo se tene titi se furu whātou sanga le matua, ma ua tau fi ai mo su e suenga, se ali i lua se furu iwa tu sanga lo na matua. E iai le so tanga wha le ainga o le ua masalomia, ma le ua maliu, le ua ta ua se li poti le newspaper le Sunday Samoan, e iai a fianga tu mau, o le tene titi ua whano lo na soifua. O lea whala vilave sa li putia i leo i lea sto na ina te nei. O whailo fo i le komisino leo i li poti le wha ingo le vai aso. O lo sue ina se wha vilave ua mali waise tina, ua tolu se furmo na tupu tau sangalo na soifua, mai whale lau niu. Ma ua mori ai le to lua o le ua maliu le soli tu la fono, o le fasio ti tangata wha moina. O lea stofi na tupu ai lea soli tu la fono, ai o lea se freire na te nei, na maliu ai le tina i le mauta ngase matotua. O se au penga maaiolo o masalomia leo na wha o ngā ia wha lave lua. I le mai o ngā luenga wha le leia na whaia i lea tunu o kanata, i se tasi o wha lele le Samoa Airways, lea na taunu umai le masina umamae, o le stofi na te nei na whato ama whai o na malanga ai le vao Samoa lua, i na ua mautu umata penanga mana umia e mawhai ai, o na toe whea luai ni malanga wha vao malo. O le urua i malanga lea wa lele le vao pia ma pango, na awhio ai le fionga i lea o le malomala na masiofo, e a wai sauninga o le whaelunga ina, o le selau lua sifuru lima tausanga o le fua a Amerika Samoa. Wharia le Samoa Airways sifuru miliona talana whaalu, e le company wa lele mo le toe whaafowina atoa, o vaenga o le wa lele au fi ai mo na afi. O tala i o le amatanga o le nei vai aso, soifu. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Tali wai o tātou pakalame le Taeao ina o mai atu tātou tala nā mai Samoa i le tautua mana unanga amata le whionga yangan marmana tumla wau tipi au tanga wai le Taeao. Tātou te wawa ia tulawa tulanga o ieli wha malman mai o le Taeao lunga o tātou pakalame me se fo iniso pakalame wha ngasolo mo tātou le so. Ya leo mai tawina i pēr tūlanga o lo iei le tau le Taeao nei. E le o ilonga lava na tūlai mai, ia winga le tau o lo o iei lava ia timonga inisi vaenga le tunu. Ai mai sit whaamaluman mai mo le nei aso amata. Nono winga o le tūlanga lava tau nei tātou, ia marupui le tātou wheo iei, ai mai sit tātou iei tūte mga luenga marunga le tele, vai whisi masi se e la tūla wala pe a tātou wheo ia tautua nā ma oilu saonga le mō. Tātou, o le se whelava o le tātou mālo rola vai tono ainga, ina ia awane i eni whaolawe tūlai mai,
o tātou whianga i o tātou tiu te mga luenga amata man leifu i aso malo lo. O i o tātou tala tau pe o na whamawina maripa tia mele fisawai tau mo tātou ile nei Taeao. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Ia, iwa me talo tele le tulai valu. Na wa whafonga tātou atu i tātou tale mai Samoa pe ona iai le tautua le whianga ngal mana. Paenga tāua pe ona wharongolongo ti iai whafonga foli tātou atu no. O leo atu se e mai lapta inga mana iai e penu tuina atu wali tātou e tise mo tātou i polu. Roinga o leo a vatu se whasalaunga whalau i tele le tangaluenga o le el tise. Ia pala IPC mo tātou i Samoa. Ai mai se lewa o polu. Lea sa ia le tūlanga fu ileo le whasosoina o le power. Ia pole el tise inisi o no whanga manisi fo i o vaenga i tonu lava o polu. Ia lewa liptia mai. Ia lewa amata ona toi so olonga le lei. Toi wha leia nei vaenga ia. Pi ona iai lono wingala le la toi fo i ala i le ola whasolo antoa. O le pao fo ile mo tātou ia pia. Mana ia tere le vaenga o stala lei. O le tala whanonoa ona o le fiva. Fiva pona iwi fo ilea. Pe ona tātou whanongolongo i ni Taeao. Au whalongolongo fo ilaine o toi au maile to maiti e sfulua tau sanga le na maliua le mailea. Se whanongo loto. O luinga lau tala fo i o mātutua ta maiti. Ai, o whatamala tele tātou mātua. Tātou tilo le neitua i ngā maiwa o maia i o le tutupu ama a fieri telo tātou whanau ma tātou. Tātou tilo a whaina lolo walo, whalitonga whiti. Awana i tātou whatamala i nei meiti ia. So se maia, mai sa tātou whanau laiti. A tātou tilo la i eita maiti wa mātutua le tainima tausanga, ono tausanga whiti tausanga ia, e le nga o le mailalea. A eista maiti e morfulu, e eista maiti e moisi mai. E whatamala lola tātou. O na fia lola i e isi ia fianga onga. Ai, o whamanatu le pokalame mo tātou. Ona o le alawa pepesi le tele o to i ngā wha mai. Ia e a fia ina i tātou whanau. Ai maisa le furu leo a matafo i na ilsui ngā le tau. Ia tātou mata i tū, tātou matala nei vaenga ia, tātou nā tātou whanau, a fia lolo walo. I se mai fo mai. Ai al fo mai. Ai tilo fo ila tātou mātua, po le unga o le mai, nai mawari ta maititi. Ia, nae, wawailo le po aile to inga awala, langa iris ta maititi. E mo to inga mea whanga le itale. Iris ta maititi, ele aise i tulou. Ele sta mai tite ai atu mapua i mai fa atu road fa fonga le tatu watu nuu. Ia o vaenga fa pena. Auna i tatu fa tamalai. Te ilo ala tu ai ngā fo ai. Te ilo fo tu ai ngā mai e tau ona iai. Ia o le tūlanga la e tau ona tatu titilo. Ma ai ma mata i tū. Tūli mata i va ai. Kuare ke longisi mea. Ale fa manatu le pokalame mo tātou. Ona tu e fa longo le tala na mai. Ista mai titi le sulua tausanga ai ua maliu i lea tu inga mai. E o folo uma fau. Ono le whatamala. Oni tātou whatamala me eiti. Mai sea tātou whanau. O le whamanatu nā mō tātou. O le atu e mō le whasalawina o tātou tala mai Samoa i le tali tu la se furuma lua le ule le so. Tātou se atu mō tātou alanga upu nei Taeao. Ua foi le amtalia fo tau tūlu ranga ale to whai asi awa. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ia fili le tai se anga vaa. O le tasi le nei o whainga masani ai le atunu,
E le so ona aloina e se tangata se vaa. E folau ai nisi e pei o pao o vaalo. Vangana ua pasia le whainga le nei sa ili ai tangatanga vaa. A sa ili loa tangata e anga vaa o na ole i tai o tangata tau tai uma i se alia. Ave ai ma se pao le nei o le asa ili ai po o le fea o tangata fau nei e iai se anga vaa. O na vaa i leo se vaenga sili o na sou o le ava. Ia po o tua au fo i e tuu ai le vaa o le tangata e sa ili ai lo nanga vaa. A fai e ngoto pe sa ele vaa. E ilo ngō fie tautai, e le o ngā tusa lona mawhau mawinga o le vaa. Ai a whai e sao i le moana sou e le sae pe ngoto le vaa o lona winga. Watu tusa le leilo na mawhau ma le whelafo ina o le vaa. Ia lolo i le mea o anga iai le tafe. A le au, ai aua le whaatau te e maanga o pe au. O lo whelafo ina le vaa. Ia tutusa le lei maanga ma le whelafo ina o le vaa. O na iloa ai lea. O oe o le tangata anga vaa. Fili i le tai se anga vaa. E le whaingo fiel sa ilia o se anga vaa. E taita ia se ainga. E taita ia se whalapuripitonga. E taita ia so o se maftanga. E o lava i e kalesia. So se tai lava, e tā ua tele o na sila, i le nei filosofia le atunu, i a fili i le tai se angava. Manuia lau whāsausau. O te le tū le vai papa. A le au wasa le vai lolote whangtao e te tira manua. A mai se o le e tia longo sa hausi.
Ele ato toya tau po ya so. Malo, pastai. Pastai o tau lau fa mo. Passe, pasama. Ai ora ta faial. Pua oi, pua. Pe ano pa ya tu ase o pasa mai. Ole whawhianga ale au pese ale whianga o pupua pene whaafonga mai le Taeao. Te walunga tu aile o le tātu pokalame o le alanga upu whata sema tātu talana mai Samoa. Luas furu tonu minita o te nei ale tu lai balu le Taeao. La tātu tilo i tātu talonga whaingoa le vaiaso. Whaingoa le vaiaso
ia lena tātou ia i tātou talonga. Talonga le supa, talonga le supa, o talonga mua le nau foilo uloto le talonga le Brumbies ma le moana. Ia, tau le whailo mo tātou te loa le la umatala le tātou leina tātou 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 whaasol ni Taeao manu mo le tātou avano i tātou talonga ia sa ili whaingona vaiaso. O le unga tātou talonga i na iai, Crusaders tālonga le Blues, ka se talonga i nā manai o le talonga lea. I le vale o le Crusaders ma le Blues, lua se furu lima. Lua se furu lima, lua se furu lua. O te leima te mata talonga lea, ai na o nai vaenga na utoe vavai ei, ma utoe titilo le whaingona vaiaso na whaisi pisi o le weekend. Ai no titilo atuela lea sole, ma tau tia le talonga le Blues ma le Crusaders. Lua se furu lima i le lua se furu lua. Talonga ale awa fiti, talonga fiti ma le Warriors. Fa mo ale le fiti i le Warriors. Sole. Mana io talonga fa ngora vaiaso. Lua se furu valu de sufa. Lua se furu valu sufa i al tulanga se talonga i al va fiti ma le Warriors. Moana Pacifica, Moana Pacifica. La sau tilo. La sau vava ai. La le mena tupu. Ele i mahe ale le no mata talonga lea. Ele i telefoso temino tilo. A o le asa o mai tau mala o manta. La le mentu talonga. Lua se furu fa i le ai o se ai. Ale moana. Lua su fa. Talonga le Chiefs ma le Highlanders. Fast furu wono le Chiefs. I le se furu ale Highlanders. Force ta alo ma le Hurricanes tu tusa. Tusa talonga lea. Le sa i fa ngora vaiaso. Tusa. Sufitu. Talonga la le talonga le va o le moana ma le Brumbies ele ye paula talonga ele tau ai le moana le si ai le moana a o le te va ya to le va so suta se tam sanga o le ala ta alo le moana ma fiti se mai le Chiefs la ta alo le Force o le Reds o le ta alo le Blues Highlanders ma Crusaders Brumbies ma le Hurricanes talonga na o lela anga i tatu fa ingol vaiaso nei ai o talonga i na i fa ingol vaiaso vai a lela tatu leina tatu no tatu fa so manu o mo tatu temi tatu talonga i le fa ingol vaiaso ala sa o mata la o sa o tilo tulanga sa i talonga fa ingol vaiaso lan tou o se tanga sa ile atu po le atu la po o ile wailunga o le wailunga le Chiefs le wapito ilunga tot suma lua tu sama Crusaders e tot suma lua awani sila le pito ilunga lua awani sila le pito ilunga so o mai le awa stadio le Brumbies lua se fut le Malu o le Reds o so atuai le Reds ile lua se fut le tolu lo na fale na Force tulanga lima o lo i le Force awa Australia Warriors ile tulanga ono vai de sawa awa Australia le ai ma se awa Australia i la loifo. Sau ala Australia le tūlanga tolu le Brumbies, o le Reds o lo ia le tūlanga wha, sau le Force le tūlanga lima, tūlanga ono lo ia le Warriors, o na se e mai lola ia le isi tolu pito i la loa New Zealand, pi o na ia le longa fitu ia Hurricanes, o le Blues o lo sa whaimelo na valu, Highlanders o lo sa whaimelo na iwa, Moana, le ua i le numero se fulu, ia ba fiti le numero sumatas, pa solonga la na tatu au ia o lewa ia teminei wala kisole le va me nga yo Chiefs ma le Crusaders o le ai mai tau atu ai o anga i mai au ni usila le pitolunga e sel tulanga wanga mai Australia mo le nei tau sanga ma nei te le tapiranga Australia o fa ma nei fo tulanga pi o nei ni tau sanga mo tantou ya avno tatu leida tolu fit tasili mai tolu pa pena e mai mo tatu talonga fa ngon vaiaso tatu se atu tatu non fa soa tatu talonga pe ona yai le o vano atual tatu leina ile umi fol tatu tatu noanga i tatu talonga mo le Taeao luas fulu vali minute te ele tu levan avano atu tatu leina mo le malo tatu wa tino ya la tatu se atu tatu fa so le Taeao mo tatu tale talonga talofa
Sai fo muia, la sunga faya o ngal puru. Malo le sei fo manguia. A o fiki fa ia ngai. Ke kapua. Oi kapua. Oh, le te fa so to. Ola kapua. Ah. Ola kapua. Ai, si sa la fa so la kapua. E wai. O ai le faya o. Ia, la nga o me ka o le pexa. Ia, ai u ia le se awal ko uai, ele alo faya. Ba ko le pexa le fa me le se awal ngul. Le mo fa ia ni so. Ia, si abaya le. Sole, ole au del puru. Ele se nga mare awal mal samo. E ka lo ka lo le o pere ki mal samo ko sa fa ia ingal mal samo e de on malai. E ka lo ku se na mal puru. Se fa me puru yo fa ia ingal de on malai mal ku se. Ia. Wai ka alo kwa ese mamma wal ka alo le wori en mo na mal ka alo ya kusi. Kusa ku ka alo ya kusi pire lo ka alo so. Ala sa ti lo talo ngale mona male promise. Ole mo ia ia awal mo. Kusa manga o mia le me ka ole ka inga. Ole leadership foi ni. Wai ngal misio savia. Wake de alfale ko. E pe e pudu ale on mona pe ka alu savia. E ia fa ia inga ala e manga ia maka huideli. E manga ia la fa mo mo. Balanga len koi. Ia e okulo le afolonga lu. So. Yo mo ka ko ia fa ku pasie. Todo. Ale el poden ai fikio ole au Australia. O foi o fiki sa al calvere o fiki e vivinha longa malai. Ele foi ngal vivinha só. O ia le au fia malo sia ko fiki e ko lo fiki. Ko ia malo sia fiki. Ia, ma ia kalo soari. Ia. Eu ia faia ingare au rota. Ia kwa manga ia kalo soari ile. Maka ngo fie fucking ngo kalonga. Ila oena sila fa tangata mata. Ila nga ai vele fa ka maka. Welcome jiking al ko ngua. Yo, ke yo. Yo, o yo lo sa yo lo nes. Ole anko. Eu ia nga i lo la kapia. Jaki bagia Taeao. Ia, albatu. Talonga fa gol vaiaso pera fa fonga vai sole. Ka kia ka longa fa gol vaiaso. Pi sa o sole le pulusa ka ko sole pi e ka alo le marku se sole pi mo mo. Ia, ta tu pe fa so. Ta lo fa. Malo se fo podia o Taeao. Yo le ho ki e pengaru. Oi, ia. O ia nga weus. Ya va fi. Malo. Fenkale karingo malo ya le malu ia mo. Male sunga va penga ya John fenka ho le wa ku yo le mola wa ku le ni kupe ya. Fa nga yo mo. O fa kan kali al te mi ke la ko se yo con fanga la sunga ya. Le se vai. Vai que vai la ya o la ko. Le ya la me la lo fo la ko la con ka yinku. Ai, sa me anga ke le ngai. Ai masau mai ka wala le a manukau ke va ko pe ya o la e mo kwa mafifi ai le se me ala so vai talo ngal fa ngal veaso. Ya ora fa so ka alo ye ka le ka alo. Ia si sau. Ya wa o ia o le ngal sumpa male manet po ya au ma ko ya o ka alo. Ia si sau ka alo au ka fal balai. Bahaya kalau nga almoana ma promise. Bawal mi lai okiole esa ole fa so nga umba. E mga umiyale leadership. Ba ye kalau ide alo le ka ko ngui de sunga ya sabe. Ese ye kusa mga umiyas ka kabungale pe o sabe di tinggal ya ulian mon. Mangaya le kamfoyan mon. Mangaya for kamfoya plu. Ya
Eu ke ronga le plu ia wa leonga. Yeah. Wa leonga le plu. Ndar ko ngale. Wa ka fi ofu le plu nge ka usanga. Ka kikiro e pe ngai fa so so. O e ser sa ole ale a wa uskadia nge ka usanga. Mau manga ia e fonga wa pe wa computer ile ka usanga I au ia uskadia ma. Ia wanga le lua au ia ka ko I lunga. Nga o ku se dia sama Malsifi. Ia o la kikiro ye. O ke lo ngai o finals ia o finals le sifi ma le ba prompis. Kau sanga ngi. Mana ia. E ko final foi la uringa. Mana ia. Ia e pamaruru le plu ko ka penga mai mo le kau sanga I sisi kanga kifang. Ai mga banga yo somale yo kang fa ka so tapak. Na ia momole. Mana ia fa so mo tangata e mata a. Ia ka kalu. Awa ia tumpa. Ia ka kusi. Sauan fa so ka fa sanga I TV ya fi umai kau. Aga va pese kanga nga sau kua era ku si kongi kongol malai le ngai manga ki fa so mo tanga tama titilo ye lo wa se fulu ni tamusanga le la alu tamusanga sumal tas au va ye so ole manga ye ke le la wa ke lo australia le lunga so ole o se le alu tamusanga sumal tas I foringa mai ele te mamau ele to tele vai aso o leanga I mai ele tamusanga ni mo tanto ole plus le sa fa mal numero valu no winga a fa pe neila isi talonga le moana a mua a le leina I talonga I le moana mo tanto a tonu la tau me ia I tua ilunga ina I mafai ona mo isia vanoa o le moana ilana talonga le la sonei o le la ta alo male au fiti o le si talonga tatu moana tatu tal noana I moana leanga ole aule le te va ya to te le tatu o leanga ye awal moana o le si talonga so wai o tatu awal Highlanders ile le si tamu sanga so wai o le moana nga ya tu le si va yaso ele ai le sa talonga o le si va yaso sumal fa ta alo male plus e ko pingi male plus vasa suma lima to e pingi e mare sifi vasa suma le ono ona ta alo lolea male au ale Hurricanes vai le ia o fanga solonga la na ole ai tatu ole plus ia pe ona ia tamu sanga o fanga solo e mara yo te lo ai to te tatu ole ala vai o lo mawale on sai mamau to vai tu langa ia tatu au tatu wa mona ona el paulo le au le te vai mo titilo to te tatu ole o lo ave ia le mafuri ele te do la tu lango pata se mal au tatu plus tal si ia ia ta longa lo toi a tonu la toi mo si ai mo tatu mata pena tuai ya mo le sa iringa sa pini te bele wati lo toi luas tolu minute talo le tu laiva Radio Samoa taslima ivatolu amo talofa wa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa fapitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa famal mole vidi mail numera o iva luo nono o tasi luolua o iva luo nono o tasi luolua faftai O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, wha a pese tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aviai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, lima whāwalu. O walu selau, lua, lima whāwalu. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants.
E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu whawhitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. A whai o iei se taawale ua lewa na e mai mitia. Susua ne loa i le high pin cards. So se taawale i le lei ato atoa. Tu salava pe le lei lau tutogi ai talafu e mawhai lava o na fisoasoane le high pin cards mo oe. Susua ne i le 5 Totasi, Great South Road i Otahuhu pe apalai i lunga le penga tawhailangi o le highpincards.co.nz. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Y'all know the name. DJ. Laguna de Panatia,
Pa via ngamai le lao so de to iva video te jalo le tu live. Alo atu tatu atu ua wale Malu o le Taeao. Winga fo o le tau pe na fama wini le so. Fa Malu mai e tolu mai timunga. Ai mo tanto o le mai tau atu le fai mai o le olo anga ia te fai sa valinga tau tuana fai le o Fatimu. Ave sau fa Malu wa tatu te le loa lava me te tupu lunga le wala. Ia po lau sa valinga ai mana ia lo walu ma ave lo o Fatimu. E ale nga. Toi fa Malu atu ba toi o lo Fatu disio tatu pa anga ya Antoni. Kuko lo mafuto mai ya Pula Smith. Ma lor se fo monia Pam fatalo vatu nei Taeao. Lanu seu malatawa fatalo vatu ya leo lo mafuta mai ia leo so ia ititi so o longia ma Kerstin fatalo vatu nei Taeao fo pa malotu ya misi so na lote fatasi mai na epispe na Italia alo ese telefono fatalo vatu pokalame ya o nei Taeao ma lor se fo laude lei Sevelu alo fatu sevelu kalo foi so sevelu lo wo Australia lo uso wa mai o sevelu alo fatu to fa tite Samuel mal to si ainga mala ila to umala walo mafuto mal Taeao si lao an lole fatu lo fatu tatu pokalame malo se fo maruia aso falaile pai si tatu papakiu na faina ile numela se furma le valu Belly Grove inai Avondale ia ila sofalaile mo tanto e le alo alalam papa au ina le tu sifo Avondale New Lynn ma ngai tatu papa kiula so malo le na fa tau sau papa kiuna se 5 tala ile Taeao le sofalaile tali tu la te baba ya tu pose me le Taeao e ready el tatu to maftanga na tatu papa kiu wa vaila ai alula te so malo nei se meta po le fu na po le tatu to maftanga fa ya ta faunga ai te pikila la to maftanga ina sumar valu Per Grove Place in Avondale ile Taeao o le aso falaile Ave seu fatalo fatu le fatsi mai nai Amerika Samoa in Uli malo se fo podia le fo Taeao fo pa malo ati a kisa so fai malo fa fatel ma mai me pone o Italia diso tatu pa angalo fatsi mai lunga tatu po kala le Taeao si lia le talu fatalo fatu malo se fo manuia la fili moli fatalo fatu fa pena fo ia Destiny ia emi to ala fatalo fatu le Taeao lunga po kalame pa vie fianga fa alio ma fo fongo le Taeao le asonga fua aso malolo le ia se mela e va vetua i lunga pau le mea to e fa solo le leo ma fo fonga to e polo le lelo ia afu nai matu amana ia le malili o tatu taunga na nafi tono le pusa isa na lo wala le Taeao to tu watu ila lo onga mu ia ai to e fa yo ma fo fonga tane le tula se furu ba le lu wa to ta oto lo moenga wa umana tali la sua Paule mea ia va ile le si tau maftanga to ina malo matua a oile fai ba faufaunga ma kwai fa fufusi o ma faufaunga le Taeao ma vai se mea ia kamaiki ia fa fufusi ko ma faufaunga fe kangi si ma kamaiki le fia ai mana ia le fa malu wino ma faufaunga ma va ai se mea ia nai tamaiti aso tona nei tu fa ona to telefoni sol tatu watu no le nanga ia tu lasto na il tatu papa kiu ia il istatu tam le statu papa kiu ale ties papa kiu no felesto na ato a faila lasto na nei tatu papa kiu ia wale fonga tam fal tatu watu lo winga e to yo sol tatu papa kiu lasto na ai aso fa leile la aso malolo faila tatu papa kiu le si vai ngai Taylor West ai oso tatu li Otara vai longa winga o ma faufaunga ia la songa fua fai ma faufaunga la songa fua aso malolo to yo foi le Taeao ma la dudu ma la stofi fai ma faufaunga pe ayalu te fainga ruenga ma faufaunga ma ayalu te fainga ruenga as falaile to ma faufaunga aso malolo ba ko le ma ngi ringi vai aso ale kolu aso fainga ruenga o ka ile le
Mentela mta vai ta lofa momoliato lofa anga na yo ainga le yaso malolo momoliato fo lofa anga ya Levi Maoketi le mafuto mo ya pani ta lofa lofa tu brother Levi arona male foto ya Oketi malalo la foto fakalo fo ya pang ia le Alatina and Rose to Paul to Bola fa ta lofa tu le Taeao malo le on sai malo lava bali fai valo filimo le yaso Aso fa penei o le ko pai a puka la popoa. Ko lua puka o le to ina malamatua vai lua puka. Ai se lua fanau ia lesi ungali o lesi puka mala u fanau. Ai masisi ungali mala fanau tasi la u puka mala fanau la balanga. E umai la so malolo ua puka ko masi manga. Ada ko payanga ko ngaso ngai or kamanga kasi ale puka. Yo eu mari ko ingale sipiko ai eu aku fa ka vale aku lo bakua de sipiko. Nga umale ka ngudu dungal ngofo ko fi ala ko ka ngofi de puka. Ya nga. Tawalo nga tuwa tau tuwa sa udanga titi al table time al pokala bal malu al Taeao on manatu la tatu tu filo le aso tai lo fo le tua pa te tele sa molo watu nu pele vol tatu maftanga ile so pa te le tu lo na lo fo molo na ngale ya malo fo fa fonga fonga mai mal tari al pokala me ale malu al Taeao le ya so te lo mauto molo lawa ma te lo fa le finga luenga pe fa pe nighting lue awore ngalo le tatu Tato vai o Hepo Life Night tala nei le Taeao le iwa na suma lua o ila tu e fia tau mafa le tato vai pe o tato sumpa ia fa pe fo e te fia mana mia le vai le na mo tato anga ia tu le tato fresh choice tato fa loa lai te tala le so o mal tato sumpa anga ia tu e tau mafa sa vai ai mo le so fa te tele sa mo la tunu pele fa te mo le tato maftanga so i fu mai manu ya